Forest nampia jolong aron repen hem sukipon si longri ke cerai jipan kapor ipon. Hills People Cultural Forum atumpen spatir pipon si media kaya atumpen interaction amai pamanpon. Assam State Sabah Karbi Longri District Committee atumpen Bogojan Sport Complex along Ojitram Hulalong ningkan sekamai pigi pamanpon. Lakhain ko rapli Diopani Consensi, Silunizan Forest Range ke parlu, Diopani Forest Beach angkang arlu, Borniza adulong adungalong, Forest along liaron aron rape and hem tikimsi long liga taraiji apan kabori. Labang sopo thak lapunat embrang sai kombat jumpen birta long si adima klong an paridam si forest arong re along hem si kimpen long li ke charai ji phan ke bori ahem ki presai same deng pon phitlo labang sopo thak me klar dak pen kachini ji phan karbilu choli song sa pen pharang ke dilung atum adima klong an ke homia sai ke deng pon boktroi ke do bari metum pen pharang ke thing duna pachini duna tengki labang so hem tu metum aron re pen hem nek chikim tu non het jong si ke banglang lapen lapuson engnam rai komate forest along li long hem si kim ji lapen ke charai ji phan ke bori buke aron abi bus alang litum penta pachini pon tu santi dipen presenter an Karbi Longri Abirta ঘনিটো আসলে জামুগুৰি তেতিয়া জামুগুৰিৰ পৰা আহি কেনে ইয়াতে একটা মোটাটো ইয়াত মৰি গ'ল আৰু মৰা পিছত গুচি গ'ল আকৌ নতুন মোটা একটা লৈ কেনে আহিছে আমি চিনি নাপাওঁ তেতিয়া মোটাটো ক'ৰ পৰা ধৰি আহিছে মোটাটো মোক অলপ ফুটানি দেখাই আছে বোলে ইয়াত মই সব মোৰ মাটি হ'ব সব মোৰ হ'ব গামৰাক একটা কাগজ লেখাই কেনে আনিছে দললি একটা লেখাই কেনে আনিছে সেইকেইটা মই নাজানো মই চিনি নাপাওঁ কিন্তু এতিয়া মোৰ দেউতা আগত দখল কৰি মই থাপৰ খাই মোৰ দেউতাৰ লগত ইয়াত হাবি কাটা হৈছে আগত তেতিয়া অলপ হাবি আছিলে সি চাফা কৰিছে বুলি মোৰ দখল এই গামবুঢ়া আৰু এটি চাইন দিছে বুলি এইটো মই নামানিমতো মই সৰুৰ পৰা ইয়াত জন্ম হোৱা ল'ৰা মোৰ মা দেউতা নানা নানি চব ইয়াত মৰা হৈছে চব ইয়াত আছে আৰু নামটো ক'ব নেকি নাম কি আছিল আপোনাৰ নাম কি আছিল মোৰ নানা নানি আপোনাৰ নাম মোৰ নাম বুটু তছা আৰু গামবুঢ়া নাম কি আছিল অথনি কৈছিলে গামবুঢ়া কাগজ দিয়া গামবুঢ়াটো Kidamtang therin pa encourage chogani ada por phai kebra chiti ma formal ompens Hills People Cultural Forum satumens party people si lakha encourage si Borjan Consensi ke parpon Manipuri Mandaf Emergence along pamanpon Maijori pon SPCF amai phulaichen engling lapen mai chepi ke jaipon labangki SPCF konchen mang therasi fuja tumpen si mai jaipon Alhuiman pen tong thang pang uthang chairman de soiteron KSF Bokojan District Committee achunbang Defense sangma anparta manpeng kedu ke theki ding tumda chitong dun adun thu Karbi Longri kedu khai suang bong sami peace unity and brotherhood ke duber thekji aphan sami labang so amailong chithan chemumpon Kiram tangi huri si inglong aso mari khai suang bong sami kacharbu kachenek ahlu so anta nang dulu bonta non e prang ke bang silangarni ke lapuson khai suang bong kacharbu mate kachenek ahlu ka pavedet ji aphan mate peace and unity and brotherhood ke du thekber ji aphan si SPCF atum pensi siding pon bom lo pusi Klardak pen pachini pon chu sangti dipen presenter ang Karbi Longri Abirta Kidamtang tharin pa encourage sok lapan encourage sok si panini apartment ada por phai keba por malompent Assam State Sabah Karbi Longri District Committee atumpen ningkan esek amai pi Bogojan Sport Complex Ojitram Hulong pamanpon dai mek ateng pen Assam State Sabah Karbi Longri District Committee ningkan esek amai pi Prokas Khus mai phu pen kachari pon amai along dikantu bora chunbang pen si alhi thman pa pachini pon thu anparda jai mek ateng pen rat amai pi stami pamanpon sonsi Karbi Anglong lomet amai phu Borim ingti arideng pen Assam State Sabah District Committee alu thui sami ipu pon lapen anparta alhia manpeng Assam State Sabah atiri pi pen manpeng kedu lapen ke theding dach tong dun sangti dipen presenter ang Karbi Longri Abirta के जाने जे
প্ৰতিজ্ঞা